السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى. Bardık ataqtanq jaratqan Allah Ta'alaga gana bolsun. Allah'tın merimi, tınçlığı, berekesi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga, yübülösünü, sahabalarına İslam dindi koldan kolga, yürekten yürekке, oğuzdan oğuzga, estafeta qatar bizge amanat qatar tavışlap taşlap ötüp etken murdağı babalarga, iman menen azıqtan yaşap жатқан azıq uşul aksakal atalarga, zamandaşlarga bizdi görüp oңдонуp, bizdi görüp düzdönüp basam dep, yaşayım dep, özü önüp çoğoyup kele жатқан gelecek musulman muğunga dağı Allah'ın tügöngüs meyri bilen atıştık olsun. Ondan keyin İslam'dağı arı tattı, arı salmaktı, arı uqquluqtu olgan jala kalsa beyiş elinin salamdaşusu bol öseptelgen. Allah Ta'ala'nın Esselam degen sıfatı menen salamdaşam. Al, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Atalar, ağalar, bugün sizlerde çoğun bayram, çoğun açılış, Kuday'a şükür. Baştalgan iştin bütüşü de var. Her bir nesnenin çegi olur, tügönüşü de var. Birok, arganda iştin başında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday. Жақшылық ele iş bola turgan bolsa, başında kim Bismillahirrahmanirrahim menen başlaptır. Demek al işi iyigiliksiz bolup tügönüp kalat degen. Andırdan Allah Ta'ala'nın yer betindeki üyü de eseptelgen. Yer yüzündeki üylerden içinden Allah Ta'alaga en süyüktü olgan meçitin açılışında Allah'ın özünün sözü olgan Kur'an menen açpay koyu bu çekilik. Oşan için oturumun ardı, majlisin erdi, Allah'ın sözü olgan Kur'an menen zıynattap, kozdap, surulap, ajarlağla degen sözge tayanıp, bugünkü meçitin açılı azemin Allah Ta'ala'nın tatlı sözü olgan Kur'an oku menen başlanıp duratap. Bizge Kur'an oku beri üçün, yüreğimizde elciletip jumşardığı üçün barımızga tanımal bolgan ulu ustazımızın inisi Osman Ali Karagı geldi sunar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نصلي وسلم وبارك
وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا رجال الإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل تجمعنا تجمعا مرحوما ولا تفرقنا بعد تفرقا معصوما وألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. آمين. اللهم إنا نسألك أن تقبل هذه النفقة من منفقها وأن تبني لعبدك محمد عبد الله البخاري بهذا المسجد قصرا في الجنة. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك في ماله وأهله وأن تتقبل منه هذه النفقة وأن تجمعنا جميعا في مستقر رحمتك إخوانا على سر المتقابلين. نسألك يا ربنا أن تبارك في أهل هذه المنطقة وأن تبارك في رجالهم ونسائهم وأطفالهم وشبابهم بفضلك ومنك وجودك يا كريم. وأن تجعل قرغيزيا سائر المسلمين سخاء رخاء وبلدا آمنا مطمئنا بفضلك ومنك وجودك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله يا رب العالمين برحمتك يا الله. Harekete dua kılgan Doktor Muhammed Madi Ustaz'dan Allah razı olsun. Men bu meşittin eski kuruluşuna bundan bir kança yıl murda gelip 2 gün usul yerde namaz okup ketken. Anda al uçurda sizlerden usul eski kişineki çakan meşittinizlerden içi tölenbögen, akçası tölenbögen gaz menen ısı ele. Kuday bergenlerden kısası. Halaşınca jagat ele. Çakan ele. Oşonda bu jerdeki dostlar menen oturup şu jerde çoңoyso bolобу, çoң meşit kılsa jakşı bolsa kerek dep süйлөшүп dua kılганбыз. Oşonda ушул çakan meşittin içinde кичинекей sabak uyuşturganda Mumavul göçö menen te etegine barganda sol jakta eкен esine çıkıp kaldı. Kartayıp kalgan bir aksakal ушул устаздын sözün угам деп таягы менен таянып келчеле ооруп жатканда карабай. Бар бу жок мен билбейм аны ичинде. Эми мына ошол мезгилдеги ошол аксакалдардын, жамааттын дуасы кабыл болгон экен. Момундай болгон эң мыкты мечит түшүп турат. 5 yıl vakti jakындап kaldı. Azır негиздик сөздөрдү берилип, анан мечиттин içine namaz окуганы киргенде, анан тиякта дагы сөздү узартабыз иншалла. Учурдан пайдаланып, президенттин аймактарды өнүктүрүү, сан аректештирүү деген былтыркы жарыялаган жарлыгына ушул куруп аткан объектлер, ачылып аткан объектлер дагы илешип калат буюрса, ошондой çoğ mıktı объект же болбосо Аллах Тааланын жердеги үйү деп эсептелген мечиттин ачылуу азамине атайын куттуктоо сөзүн, ыраазычылык билдирүү сөзүн айтайын деп Адамжай районунун мамлекеттик администрация башчысы Тагырага аким Имаров Алкынбай Туралиевич агайга сөз берилет. Muhammed Madi, урматтуу Садоктаздоо ажы, мына бүгүн өзүңүздөр ушу Бишкек шаарынан келип, ушу биздин Кадамжай жергесиндеги ушу Кудай Тааланын үйү болгон өзүңүздүн атап өттүңүз, ушу мечиттин ачылышына келдиңиздер. Биринчиден куш келипсиздер. Мен ушу Кадамжай районунун элинин атынан, Кадамжай районунун мамлекеттик администрациясынын атынан сиздерге биринчиден чоң ыраазычылык билдиремин. Урматтуу туугандар, мына азыр мага чейин дагы жакшы сөздөрдү айтып кетти устазыбыз. Мына ушул жерде Кудай Таала насип этип, мурдакы кичинекей мечитти чоңойтуп, ушул жерге ушу элдин керектөөсүнө салып берели деп, мына биздин урматтуу демирчилерибиз, бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын президенти доктор Мухаммед Мады, мына сиздин салымыңыз менен, сиздин баягы демирчилигиңиз менен ушу Кадамжай шаарына жакшынакай 2 кабаттуу ушу мечит салынып, мына элдин керектөөсүнө бүгүн берилип аткан аземинде отурабыз. Эми мен айтайын дегеним эң биринчи ушу сиздерге ушинтип ихсандык кылып Кадамжай элине жардам кылып атканыңыздарга Алла Таала дайыма колдоо берсин. Бийликтер коштоп, ден соолугуңуздар чың болуп, өмүрүңүздөр узун болуп, ушул менен дагы чектелбестен мына Кадамжай районуна көптөгөн салымдарды кылып атасыздар. Ушу бир эле Кадамжай шаарында эмес, ушу айыл алыскы айылдарда, айыл өкмөттөрдө дагы көптөгөн жумуштарды бул кишилер кылып атат. Эми ушу мечитибиз Ак Жолтой мечит болсун. Ушул жерде
şu Kadamcay şaharının turgunları elemez, şu жолдун boyunda, şu жолоочу, жолдан өткөндөр дагы келип топтоп, ушул жерде намазын окушуп, şu элибизде bir имандуу, тарбиялуу жаштар ушул жерден талим тарбия алып, өсүп, мына отурган аталарыбызды, аксакалдарыбыздын жолун жолдоп, мен ойлойм ушул жерде могу диний тармагында дагы бир жакшынакай бир ордолуу мечит болот деп ишенем. Эми ушул мечитибиз ак жолтой болсун, баардыгыңыздарга мына айылдардан келип атасыздар. Эли журтубузда тынчтык болсун, аксакалдарыбыздын өмүрүнө Кудай Таалам өмүр берсин, жаштарга иман берсин. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык билдирем. İşinizlerde daima Kudai Ta'ala hoş geldiniz. Hoş geldiniz.